Chancellor w'Ubudage Friedrich Merz yarahiriye gukaza umutekano n'ubwirinzi mu kirere cya Ukraine ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabigaragaje ubwo yari mu nama yabereye i Bundestag ku wa 9 Nyakanga umwaka wa 2025. Yibanze ku ngingo y'imari Ubudage buzakoresha. Yashimangiye cyane ko Ubudage bushishikariye gukorana cyane na Amerika mu gukaza ubwirinzi mu kirere cya Ukraine no kuyifasha gukomeza guhangana n'ibitero biva mu Burusiya. Anavuga ko cyane ubufasha bagenera Ukraine butazigera buhagarara n'umunsi habe na gato kubera ko ngo amikoro yabaye makeya. Avuga ko ikibazo bafite ari cyo gukora ibikoresho bya gisirikare, intwaro ndetse n'amasasu. Yagaragaje ko izo mbogamizi arizo zituma hakenerwa ubufatanye bwisumbuyeho hagati y'Ubudage ndetse na Amerika mu gushigikira igisirikare cya Ukraine. Merz yanenze Uburusiya bukomeje kugaba ibitero kuri Ukraine uko bwije n'uko bukeye, igaragaza ko ibyo ari bya by'intambara. Minisiteri y'Ingabo nayo mu gihugu cy'Ubudage yunze mu rya Friedrich Merz igaragaza ko bakomeje ubufatanye n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye mu kubungabunga ubwirinzi bwa Ukraine. Iyi minisiteri yavuze ko ibiganiro n'ibindi bihugu bibigeze kure ndetse bishaka kurebera hamwe uburyo Ukraine yahabwa intwaro itigeze ihabwa muri iyi minsi itatu ishize ubwo Uburusiya bwagabaga ibitero mu gace kiswe Kyiv. Biteganyijwe ko muri iki cyumweru gitaha Minisitiri w'Ingabo w'Ubudage Boris Pistorius azasura Amerika kugira ngo haganirwe kuri ubu bufatanye mu kubungabunga ikirere cya Ukraine muri ibi bihe Uburusiya buyisumbirije. Iyi minisiteri nanone kandi yagaragaje ko Uburusiya bukomeje kwangiza ibikorwa remezo byagenewe guteza imbere abaturage, iby'ingufu ndetse n'ibindi, ndetse bukanabikora ntacyo bwikanga, ndetse ko bushaka ko aho ibintu bigana ari uguhungabanya ubwirinzi bwa Ukraine mu buryo bukomeye. Igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere cyatangaje ko muri iyi minsi Uburusiya burimo kugaba ibitero bikomeye cyane butigeze kugaba kuva intambara yatangira. Icyanatangaje ko kandi mu ijoro ryo kuri uyu wa 9 Nyakanga mwaka wa 2025 Uburusiya bwarashe mu burengerazuba bwa Ukraine bwifashishije drone zigera kuri 728 ndetse na misile 13. Icyakora ubwirinzi bwa Ukraine busenya drone zigera kuri 711 na misile 7. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yanenze Uburusiya agaragaza ko ibikorwa byabwo bigamije gutesha agaciro ingufu zari zaramaze gushyirwa hamwe mu bijyanye no guhagarika intambara.